Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Babak ketiga golongan kalah. Jenderal Sadis. Ali Fikri Resep Belega Bangkalan menemukan pada Asalem Kandela. Amoso nomor petok astronot muda Gatun Haji Yasir Sumenep menemukan Timur Asalem Pangkote. 3 menit dimulai dari sekarang. Jenderal Sadis 40 astronot muda. Babak ketiga golongan kalah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. Salam Pamiras di mana? Nomor 2 Jenderal Sadis Gatun Ali Fikri Resep Belega Bangkalan. Sebagai mungkin dari Asalem Pamiras. Bencong Asmoro. Amoso nomor 15 Bismillah Wakil Gatun Haji Mustafi kalau sekarang Bangka Belega Bangkalan menemukan Timur Asalem Pangkote. 3 menit dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. Sapu rata. Salam Pamiras Semarang. Nomor 12 Moncong Asmara Gatuna Sidak Kapal Barat Bangkalan. Sebagai nomor belum Gatuna Haji Abdul Gofar Kadeteran Pamekasan menemukan bola Asalem Kamera. Amoso nomor 4 Lekor King Nasr Gatuna Encang Sumenep menemukan Timur Asalem Pangkote. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gol. Salam Pamiras menang. Nomor 12 termasuk Gatun Haji Abdul Gofar Kadeteran Pamekasan. Sebagai nomor 16 Sebentar dulu kawan. menemukan pada Asalem Pamera. Amoso nomor 82 Jet Matic Gatun Haji Ahmad Hakiki Ketabang Sampang menemukan Timur Asalem Pangkote. 3. Sebentar dulu kawan. 30. PS Jet Matic ini. Ini Prabu Siliwangi Fit Sinewon karena kayaknya teman-teman. PS Jet Matic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9,
7, ada 5. Jul. Iya, salam pangkat. Nomor 82 Jet Etik yaitu Ngaji angkat Adili Ketambang Sabah. Lanjut selanjutnya nomor 88 Amos nomor 81 Agis Pamekasan. Macan Putih. Asal Lempang Merah. Amos nomor 81 Doser Api. Ketuna Ferdi Haji Ridwan Sumenep. Mungkin Timur asal Lempang Putih. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Jul. Salam kamera sudah nomor 84 Macan Putih Gatun Haji Ragis Pamekasan. Sebagai nomor 4 bola belut nomor terakhir dalam rangkaian babak perempat final golongan kalah. Nomor 4 bola situ Serigala Kedaton Gatun Asal Lempang Merah. Serigala Kedaton. Nomor 4 bola belut Door-to-door Express Gatuna Haji Abdullah Hidayat, Bapak Wakil Bupati Sabah, Mungkin Timur, asal Lempang Putih. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Jul. Semangat. Nomor 4 dulu Door-to-door Express Gatuna Bapak Haji Abdullah Hidayat, Bapak Wakil Bupati Sabah. Lanjut semakin babak nomor 1 setel balap Gatuna Adim Tarjun Sabah. Ketiga golongan menang. Lempang Merah. Amoso nomor belu bintang pesawat Gatuna Maharani Putri Baju Biru Bangkalan. Setel balap vs bintang pesawat. Babak ketiga golongan menang. Awas, awas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Jul. Salam kamera semangat. Nomor situ setel balap Gatuna Tarjun Sabah. Lanjut sebagai nomor 11 sama nomor 12 nomor 11 Pajero Sport. Pajero Sport. Gatuna Mita Putri Kades Karpote Belega Bangkalan menemukan gara asal Lempang Merah. Amoso nomor 13
anak balap Gatun Aril terjun sama. Mungkin Timur asal Leptok Kote. 3 menit dimulai dari sekarang. Dimulai bagus merah. 20. Yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nomor 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, cul. Salam panggilan sebelah nomor 11 Pusaka Sakti lawan Geni Garuda Bos Muda Revan sama Wiratama Bayangkara. Abu Son nomor 1 Jenderal Desa Garuda Ahmad Hairul Azam Rasep Gulega Batu Aina 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sonar Muda Satu tersisa sekarang. 1, 10, 9, 8, 7. Nomas 5, cul. kakan lawan kakan punya kakak. Sorry guys. Sonar Muda Kalajengking. Salam merah sepada nomor 22 Sonar Muda dulu. Pot Draconing PS Bintang Ale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, cul. Salam pangkote sebelah nomor 40 ketok bintang oleh ketidakbiasaan kumpul sama